Matrix के हम सुबह पार्ट यंगबिरी बस छात्र छात्री खुदिंग मपु हामदा तराम नोक्सरी कोई ममांग दसु हंजिन अदुम हाय कोई की थ्योरी की पार्ट पुदी फजना ताकनी कोई एक्सरसाइज सिदी एक्सरसाइज लोना ता अलई भाइसी वीडियो से याम सांग भाइबदु ओइगदौनेना एक्सरसाइज सिदी एग्जांपल की एग्जांपल की टाइप ता अम मनी लखलगा सु होतपनी अदो अतै इति होलनिंग बाय एक्सरसाइज की क्वेश्चन सिंग लैरगदी सुम कोई कमेंट पिबिरो हाइबनी अदो कमेंट पिरक्त्रगदी कोइसो कनाना करी खंगी खंगदे हाइबदो खंगदबनेना कोइसो करम क्वेश्चन होतोइनो हाइबसे कोइसो ज्ञान ताद्रे अदुना होलन निंगबा लेरगदी सुम कमेंट सुम हाइबिरमो अदुगा कोइ तोंगाना एक्सरसाइज की ओइबा वीडियो सिंग अदुम कोइ सेमदबदो कोइ थौरांग तौजगे असिगिदी अहुम सुबा पार्ट ओइना मैट्रिक्स की मखा ताबो सरुक ओइना तौदोइसे कोइ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हाइबसदगी हौसेबा कोइ कमाइन तौगेदी यंगसे ट्रांसपोज ना करी हाइरी हाइबसे कोइ नसेबा ट्रांसपोज से कइनो हाइरगदी मैट्रिक्स अमगी ट्रांसपोज से कइनो हाइबसी यामोनि सेबा मान हाइरिसे कोइगी रो सिगा कलम सिगा ओंथोकनब रो लेरमसिना कलम लेरमसिना रो दा इंटरचेंज तौनबसे मसिनेबा कोइना ट्रांसपोज हाइरिसे यारे कोसे सुमाइ तौबनी अइना हौजिक हाइरिसे सुमाइना ट्रांसपोज हाइसे कोइना ए हाइबा मैट्रिक्स अमखक लेरे हाइबा मैट्रिक्स से कोइना ए आई जे हाइना रिप्रेजेंट तौरे हाइबा मैट्रिक्स से कोइना ऑर्डर से m by n हाइना ऑर्डर से लौरेबा a सिगी ट्रांसपोज हाइबा a हाइबा मैट्रिक्स सिगी ट्रांसपोज से कइनो हाइरगदी मागी रो दुगा मागी कलम दुगा इंटरचेंज तौबदुनेबा हाइबदी कोइ हजि r सिना रो रिप्रेजेंट तौइ हाइबनी j सिना कलम i गे j गी वइ लेतिको इहान हाबसिना रो हाइबनी नि सुबना कलम हाइबनी हौजि लाक्तोइसिना a सिदा ट्रांसपोज हाइबदी a द समाइ तरगा ड्यास अमा तप्पसु याइ a द समाइ तरगा t अमा समाइ तप्पसु याइ a ट्रांसपोज हाइनी मसिगी a ट्रांसपोज से कमाइन तौइ हाइबा मतमदा सिदा लेरमिबा एलिमेंट से j i न ओन गे भाइ तारे समाइ तरगा i j हरम बसे कइ ओन गे बा j i हाइबदी नसाइ के सोमदा रो ओरम बसिना कइ ओइग्रबसिदना कलम सोमदा कलम ओरम बसिना कइ ओइगिबा रो हाइदी रो गा कलम गोन थोंनाबा हाइबा अदो एरगदी रो मसिंग से m लेरमबनी कलम मसिंग से n लेरमबनी ओंथोंलगरदी ऑर्डर सु क्या लाक्रनी n बाय कना हाइना लाक्रनी m हाइना सस्क्रने बा ऑर्डर से सुमाइन तौरगा रो गा कलम का इंटरचेंज तौबसिबो खोइना कइ हाइना खंगनै हाइबा ट्रांसपोज तौबा हाइना खंगनैबा यारि को सिमा एग्जांपल दियंसे एग्जांपल अदुम लाक्से एग्जांपल याउद्रगदी कोइ अदुम ज्ञान ताबा ngमोय हौजि अइना a हाइना मैट्रिक्स अमा लौरे हाइरिबा मैट्रिक्स सिगे ऑर्डर से रो अहुमनी 3 बाय कलम ना नि 3 बाय 2 नि हौजि अइना इदुइसे a सिगे ट्रांसपोज कमाइना इदोइनो यंगसे कोइ अमना अदुदि a सिगे ट्रांसपोज से a सिदा कइ तपस माइना ड्यासम तप्पगेंदि t ने तप्पसु याइ कसु काइदे अदुदि मान हाइसे रो दा लेरम खुदिमा कइ दोन थोकपा कलम दा लेरब खुदिमा रो दा अदुबा अखोइनि येंबा कांदि आइदर रो दा येंगेरा नत्रगा कलम दा येंगेरा मा तौसेबा रो कलम येंग लेरदि अखोइ को गाउनेबा हाइदि रो सिंजि कना दोन थोकपा कलम दोन थोकपा हाइना चटपा मा नत्रगा कलम सिंजि कना दोन थोकपा रो दोन थोकपा चसेबा हाइबदि हुजि येंगसे 3 by 2 हाइबसे कना ओनगरने हाइबसे 2 by 3 ओनगरने सिदि खंगेबा अल्तागदि रो अनि लानी रो अनि थमसेबा को कलम अहुम लाक्तोइने खरा चाउथोल लगे कलम अहुम लाक तौरबनेना अदुदि यो मन हाइसे अदुम कइसु काइदे को अइनि कलम दा येंगकेसे तु कलम दा 1 2 3 1 ने 3 ने 5 ने फर्स्ट कलम से कइ दोन थोकपा फर्स्ट रो थोकपा सिनेबा खोइना रो गा कलम को इंटरचेंज तौबा हाइसे याइ को से हाइबदि अइना फर्स्ट कलम दा लेरिसे 1 ने 3 ने 5 ने अदु फर्स्ट रो दोन थोसेबा 1 3 कना हाइना 5 नेक्स्ट सेकंड कलम से 2 4 6 से सेकंड रो ऑन थोकसेबा अदु तागदी कैलानी 2 4 कना 6 अइना जी होतपदो कलम से कना दोन थोई रो दोन थोई याइ को सिमा हाइदि कलम थोइना फर्स्ट कलम दो सेकंड रो दोन थोकपा यादेबा फर्स्ट कलम दो कनादा फर्स्ट रो दा सेकंड कलम ना सेकंड रो दा अइना रो दा बेस तौरसि याइबा यंगोसे फर्स्ट रो 1 2 सिकनादा फर्स्ट कलम दा सेकंड रो 3 4 सेकंड कलम दा थर्ड रो 5 6 कनादा थर्ड कलम दा याइ को से सुमाइना येंगदबा मा येंगो आइदर रो दगी कलम दोन थोकपा येंगेरा नत्रगा कलम दो कनादा रो दोन थोकपा येंगेरा येंगनिंगबा मा हेक येंगोबा अनिमक्ति येंगोरनोबा याइ को सिमा
adu di sigi order sina kana order ba 2 by kana 3 adu yam chamba parani row ga column ga interchange to ba haibani yam samna transpose haibadi yari ko se hojik transpose ki property khar lei property sing je noi direct su already dum yawarabani kari kai no happy itho ga yeng si ko transpose ki han ma property na hari se koina a haina matrix sama leire mangon da transpose kare haina kari ba transpose se transpose kara matung da amuk su kai do ba transpose ka ba haidi double transpose ka ba hai tare yai ko se madu ra ga di koi han lagi kana original a tai hai ba ma property ma sama yari ko sima masigi pose koina class 11 gi da su complement haina set ki matang da ba yaw bani complement su symbols mai tau dai ne tawe ko the complement su a da complement to busi kana dum tagi a dum tagi ba adugi concept to adum mane si da su transpose kara di hanagi original a se dum tara kane ba sima lai next ani subo property da mal hari se ani subo property da mal hari sina kaigumba matrix ama some scalar amaga machine amagi into taw lai re aduga whole apun da kai do ba transpose ka ba se machine do thangdok raga kana da khatang ka ba a da khatang transpose to baga chabane haba habadi constant sida na scalar sida effect kem laite ba na di ke do ba independent e transpose kem yaw de ma di e go se ma pan tholok pa ka su kai di habi sim property ma ahum subada matrix ani plus tawre aduga transpose ka adu di akoi ke do ba tongan na transpose karga plus to ba yabra yari ko se ka su kai di ma hari se e da transpose plus kana ka su kai di ma hari ya isi ne yari ko se tong mari suba sine kitang tongale a ga b ga into tawre adu ke dore whole ke dore transpose kare a ga b ga into tawra transpose ka ba se kamai to hai matam da b transpose a transpose haraga a ga b ga lefam thona gra ne ba adu kamai lakpa b na halaga transpose kana ne transpose kai maram gi la ino ha bu de khoi proof to the example dam ta ja pone si proof ai to ha laite top de ko no lekta ai bu de khoi na ren soi dana a da transpose b da transpose into tawro ba tu ta ga di smani yu ne kan se bu ko smana yare ko sigi sibo result manai hai brane into gi matang da di commutative oi ni haiba leite ba even define tawrom da bhu ya ba yare ko se ko di into di ke do ba define to ba to da ba su lei ba into to ba ya ba na tra ga ya da ba lei ba to ana yare ko se aduna ke do ba b da halani adu karamu a na halaga to la transpose lo into to ne ha some property khatang khangjil lo hai ba ni yare ko se select su lo ni yaw ba ni mathangi topic sina symmetric matrix haba symmetric haraga khoi gi chapter number 1 da su ke do ba symmetric ana yawi symmetric to by relation gaina up khoi gi ke reflexive symmetric yawi dana madu ne habi nati ko matang ki tong ale ko si symmetric sina da ke do ba symmetric matrix kai no yang se ba symmetric matrix na hari se kamai to ha matam da matrix ama ko smai to ba yam live concept ni hojik ki koi transpose to base to ne ba kamai to ha matam da akoina matrix si transpose law raba transpose law by the ke do ba row si ke do on thong na ba column si ka on thong na gar ne ba even on thok khra phaw ba han gi kari do matrix to adum tar ga leira ba yai ko se madu gu ma khan gi matrix to ke ga ba symmetric matrix ka ba yai ko se habidi row ga column ga transpose to su zum ke do ba effect ke mai to dum han sa dum tar lai ba hai tare yai ko se yeng si kamai to ke di yeng se man hai se an example a hai lo ge asing du man hai sine ko a transpose kana dum ta ba ba masi concept sine ba koina symmetric matrix da yaw symmetric yai ko se symmetric hai bane ko yo adu di a hanas mi law ge example ama ina sumaina a hana matrix ama law masi gi matrix ya ai transpose law ge ba kamai ta ki yeng si yamun yeng si ko transpose law matam da yamun yeng si row do kana dong thokpa column dong thokpa na sat kera natraga column da le ram sing da kana da row dong thokpa hai gera sat ka da ba madam sa se ba yai ko se adu di akoi row se thok se column da yai ko se yong se sigi first row se kana dong thok se ba column da 1 2 kana 3 first column dong thoe
ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ next sigi second row se second column don those 2 kana 0 4 next ahum suba se sina kana don thoeba third column da 3 4 2 aina hobje edcd row da le masing kana don thokpano column don thokpane ba adubu aina hobje nauna taraiba matrix ama nauna tarai se hana gi sigi kari khene chap mana drane siko mari ko haibadi kana tai hariba hana gi kana e du tar eba yare ko se adu eragadi masigi e sineba koina kai hariba symmetric matrix series yare ko se aina combine toraga masigi example se chasat piba ngamino no su loina ngamgani ai rule du kadang hairaki yare ko se ai pi ri example se dum base tawsi ko combine toraga e gedagi haibagi rule se symmetric e bagi rule se ko hauji aina loba example do yam tuna igi ena yego se masigi igi ko se kamai to igi ngamino yengse symmetric igi haitaraga di sidadi ining be yo diagonal elements ni ke doba ining be be yaba ni apa amba mek ta hapo aduga smaina pair haitare ai ro ka pi pair singje singje mana lo yego se cd ining be be ko sidi ning bi ai aina si ero ka pi pair sing se masi ke doba mana na ba do ta ga di sigi transpose to ke doba masama ga dum ta ga ne yare ko se i bagi niyom si khanga ne ko no so dum practice to ga yemo sigi manan ba sigi mana ba sigi mana ba i hal ba ko do ga sin ining ba yo adum noi transpose to ga dum masama ga dum ta ne ba yare ko se kari malam gi si manali no ka haibu di du yan ne bi bathau ta de ko ji ki de oin di ai ko sa yeng se mathang da topic amagal chu leiri symmetric tawra matong da skew symmetric haina amagal leiri ai ko sa skew symmetric su to do ba ko gi ke do ba sigi symmetric ki matang se masiga hyphen mana ya ai ko sa kamai to gi haiba tam da yeng se ba skew gi da hauji koina symmetric ki da hai bi si kai ne haiba a da transpose to bu da kana ta ba a masa ta ba skewed symmetric ki matang dana kari hari haiba matam da a da transpose lobada a masadi tai magi kai tarakpa negative yari ko se skewed symmetric ki matang dana ke doba a transpose lobase a da kai tappa minus sign ama tappa ga tai negative hai tare a du kai tarakane ba negative taraba odo target basi easy kai ko ba skew symmetric matrix ko ba yare ko se adu eraga di masi example si kamai to ge this example si am thuni du ni goi adu kamai inga mino ju mahara ke ba yare ko se aini sida matrix ama ipire masi ki matrix ki kai puthok se transpose puthok se ba yare ko se adu yo transpose lok pada a da kai dau se ba spina ya sama tapas moniens adu di row se kana on tho se column da adu di first row se column dei rase 0 2 4 second row -2 0 -5 third row -4 5 0 vale yare ko se so be yaudre ko hauji to di se manara moidani se manadi sign da kha khenai ko masing sing je hauji ne nan hai gi bedo masida laiba khudimak tagi manaba ma kamalo bi ai haidane adu loina minus kamalo bu kai de go adu ne ko negative hai do adu ta ga de loina kai kamalo se ba minus sama kamalo thok se ba apun ba sidagi adu yo sign loina kai dawra ne change dawra ne ba -1 gi ne +1 gi ne hai bana te ko sign ke dawra ne ba change dawra ne ba minus kamalo bai di jare ko adu di yo kalani 0 2 -2 0 -5 -4 5 0 yare ko se minus leiraga nakanda iriba matrix se hanagi matrix ga manabra manadabra manai ko adu daga di equal to mana tar se minus amaga kanagi hanai kanaga is ga taeba adu di akoina pamiba a da transpose tappa kana taba -a ta ba bisi phangba ngam ba masi matrix da adu ga di
masigi A hariba matrix te kai tareba skew symmetric matrix kaweba yari ko se masi kamai toro yam thuna iba ngamino haibu dang haige yengsi ko sida skew gi matang sima aini iba matamda diagonal elements sing loina kari oheli 0 compulsory neba sima yari ko se next ta magi pair se mandi manai adubu sign di kai oi opposite oineba amana plus oi bada amana minus yarani ko sima musi mamang gitu kai fet manai diagonal si kai oi do neba 0 nakoi lekte yauri a gi ki skew oi doriba matrix to gi diagonal sing loina kai oi ba 0 oi haiba si proof masam ko yauri ba ko proof si yam ruba proof na te kon man hai si yango ba hauji mana a se sumaina leirama matamda aij haina lei matamda a gi transpose se a kana on gi neba ji on gi neba yare ko se adudi hauji mana haining se a transpose se kana ga manara deba minus kana ga a ga manara di kai kaweba skew kawe haibneba yare ko se element da yengoraga di matrix ani manage taraga di magi corresponding kai managa dawneba elements sing managa dawni hayaba yare ko se adudi mana haining se a I j siga kana ga managa dawneba minus a kana ga j I ga manara ka dawneba sida base tawraka aida ifam don thona reko yai ko se idi a sina si som i dawneba kesu kaide adum irasi ko smaina hauji laktui se diagonal elements ji kamai tawi haibidi amuni seba yengo ya sidi yengo ne sina tra ko idi se sina bhai thamge ko ina yo diagonal elements ji pa matam di yengo ko si jaga se ko na a kai hai 1 1 si jaga se a haraga yo second row kana second column kana hai 2 2 si jaga se kai hai a kana adu diagonal elements ji kana oile me I ga kana ga manaba j ga manaba jaga se oile me ba me ko yo I ga j ga manaba jaga sing se kai element oile me ba diagonal element oile me ba adi diagonal element du di kana kana manana ne ba I ga kana ga manana ne ba j ga da ga di I si kana ga manaraba j se ko hek manaraba adudi kamai on grani si che I gera ai ko se equal to minus kana som so a kana I lak pa yabrio manaraba ne na lo sinjileba j gi mota kana sileba I sinjileba yare ko adudi aina sum thangi lak matamda twice a lakpra equal to kya lai se 0 adudi a di kya tare 0 a na haning si kai ne ba diagonal element ne diagonal element wena kai wara 0 wara ai ko se adagi nakoi sida theorem masa ni khatam masigi exercise go na masigi theorem masa se oi proof su dum hangi proof se yeng si masigi theorem na hai se smain to ba han bagi theorem se yam simple oi a ga adi matrix ne ko a se magi transpose ka plus to base kai ta ya ba symmetric oya aduga a ga magi transpose ka minus to base ne kai oya ba skew symmetric oya ba masigi pose ko ke do ba aje proof to do ne ba ai ko se proof si yeng se like to fajana pi bani aina adugi kamai to proof tarino haiba ki thaba khot kem yaw de bi da tum yeng se ko yeng se je khoina utui se si hana lakse man hari se sigi a plus a transpose se karine utui ba symmetric utui ne ba symmetric ki de yongoni matrix ni plus to ba another matrix ma ta ne hai dai ne udi si pull up se matrix ama khakte ne khalo ba khanda ya ne ba one matrix ne khalo ba udi mango da transpose ka ba da masa mak ta ba hai ba ne ba yare ko se adu raga di hoji apun be kai dor se ba transpose ka se aduga sum holak poduna masa mak ta ba yeng se yare ko se adu di oni hoji ma amang da hai gi da ngai ri khoina a plus b da transpose ka ba se a transpose plus kana b transpose ai hai tongan
यारे को से अदो म पासिल से बस्ता sta क्या लानी ए द ट्रांसपोज लानी प्लस मसागी ए द कई लेरमी ट्रांसपोज लेरमी अमुको से कई कार से बा ट्रांसपोज हम कार से यारे को से तो दी A transpose plus A transpose ta transpose car di kari tani hai gi ba ihan han ba topic tanga sigi A tani hai du de gi A thamesu yare ko se adu di khoi na matrix ani plus to busi bu commutative oi hai dai na A plus B si kana ga mane ba B plus A ga mane hai ba adu di ai ni ibagi mong se A nan iraga kana mu ibi ai A transpose mu ibi ai ba adu di ha ni gi original ta pra Sumaya tabsi kay gawa ba symmetric symmetric oy bagi yari ko sima next kana mo se ba minus ora ka anda kay ba skew symmetric mo se ba yari ko se adu si kay thoke na se minus 1 thoke si bolis kesu kai deko minus 1 tunga tunga lo bi yari ko se plus ta haja wani minus su ya bani ko minus sama kamal lo se thế ko se minus sama kamal lo di kya ta se ye na hala ni minus kana ye transpose la wai tra ya ko se adu di si gi negative or pra adu si kai ta ra skew symmetry adu di matrix sama ga magi transpose ka plus to busi kai ta re bo ji symmetric ta re magi transpose ka minus to busi ne kai ta re ba skew symmetric tareba yare ko se mathang da theorem masa amaga mo yauri si theorem jena kari hari hai matam da ekhoida any ekhoi gi square matrix ama yare ko se square e kalom pal hodre sida le ba symmetric ka skew symmetric ki matang se kai oi ga dong ne ba square matrix oi ga dong ne ba yare ko se square na ta ba di row kalam ko thong la gi ba ka do ba plus to ba ya ne le bra ne order manadra de the square way by you thong so dum ke ta ba my order do le ba adu dai ka ji point ma lo re consider to ba matrix ke ne ba square matrix ne ba ya ko se next mathang da square every square matrix se mathang theorem hai any loaning below bi ai ko any kind of square matrix se na khoi na symmetric amaga skew symmetric amagi sum ona thamba ya plus to mo any square matrix ke do ba symmetric amaga kanaga skew symmetric amaga ani ga yon thamya ba someone plus one thambai loina express to bi ai haibani ko adu command adu gi proof masa su leiri adu gi proof di yam chammi yeng si ban harisi hauji khoina si kai oi leire haya symmetric oi leire sini kai oi leire skew symmetric oi leire aina sida 1/2 hapsile sum su kari 1/2 hapsile scalar hapsile ko scalar hapak pasina symmetric natraga skew symmetric ta akai ba kempi deba still kai oya ba se dom symmetric ori sum kari ba skew ori ba adi sidi ke do ba scalar ne ba su kai deba ma into do sum kai do ba value de dum mana le ne ba sai pair ba am do ya ko se hoji la tu sina ani si plus to ge ba ani si plus to ge yeng shugo yamuna adu di half a plus half kana a transpose so plus kana half a minus kana half a transpose yai ko se thugai ba sika kiara bani sa half punsle kai da whole dadra kana ta hawle se adu di sidi khangam dre oni a hariba matrix se makhoi ni plus toroga ta ya yai ko se som sasine kai go haba symmetric som sasine kai go haba skew symmetric adu di every square matrix se symmetric amaga skew symmetric amagi sum gi tham ya hi yara ba se smai to utui ne ba yare ko se horen question da lakani square matrix am piram gani adu kai udara kani express as the sum of kari symmetric and kari skew symmetric ana ha kari question noi to this ke do ba si puthol lo re ba half kana a plus a transpose tongal puthok charani half kana a minus a transpose tongal puthok charani adu ga makhoi ni ke do ba plus ki mong thambiram ma lo re ba yare ko se
adu taragadi hojikse theory gi part haitare exercise 3.3 da changakadaba theory gi part sida loire dai ko se adu yengse example tra lokot pa yabri yengse adu kari karam example lokolaga gyan ta ga da gi habdu koi yengse ko je exercise ta gi koi exercise ta yawri basing si question number 1 so transpose putho haiba question number 2 so ngasai gi a plus a b pusilaga transpose toroga tonga na transpose toroga plus to voi ai haibu utlo haibile sidi holaga loi ya jaw poni plus to bu magatani sum khanbada maru oi si question number 10 si do maru oi ado question number 10 do last question number 10 si mana hojiki aina roi bata ki topic to idoi ni question number 10 si kamai to hai matam da koi gi na matrix am pire aduga kai utlo haiba sum of symmetric and kari skew symmetric one utlo hai ai ko sa masi se khakdang one tawrage masina khara hena koi pulap ki subchin ba para ha bu oi de symmetric su patok to ni kara sa patok to ba skew symmetric su patok to ni transpose loi dau doi ne ba si question si ai ko sa adu question number 10 si da order 3 gi hai tare ko matrix am se question number 10 da roman number 3 da si matrix pyramid ko a lo sile ai ko sa si se symmetric ha maga skew symmetric ha represent to doi ne ba yare ko sa adu di symmetric ki skew symmetric ki dang to da kai puthokani ha ba ko ha ba do half ha ba maga a plus kana a transpose ha ba ma half haraga a minus kana ani si puthokani ha ba ne adu tonga puthoksi yare ko sa adu pulap mung to puthoke se yengse sida now haraga ne mai tawra se ba akhoi na si se hena nungai na ba khoi na p tha ge sina kai tha ja q khoi si kai kai di ade another matrix ma tarak pare na khoi p puthok se ba p si kana ne ba half a plus kana a transpose adu di half sikha sound ko lagi ko a lagi ko a si plus a da kai do ba transpose ka hai ba adu di transpose ka ga lai bi mota transpose lo tho se ba a gi transpose lo tho se ba dai ko se adu ra ga di ye mo si row asi first row da kai tho se ba first column adu kala ni 3 minus 1 next minus 2 1 thang da minus 4 minus 5 kya 2 minus 4 minus 5 2 right ai ko sa ado ai distance la roi na kan si mutala tawra ki ko yengse si da hola ki ko yo equal to half ado ngara ai khone taw gi ba kai do ba matrix plus to bu jaw hi le is da ngara ai na 3.2 da di am to hot ki de na ado si dum holo su yare ko sa matrix command plus to de ya holo se ba yare ko sa mapa plus to ha ba yo ko si 3 ga kana ga 3 ga kya da re 6 next 3 ga minus 2 ga plus to kya ta re 1 I did 3 minus 2 hari ne yare ko sa next minus 1 ga minus 4 ga kya ta re minus 5 yare ko si ma adu de spine mathang thang tawre spine mathang ai pa tawre se minus 2 ga 3 ga 1 minus 2 ga minus kya 4 1 ga minus 4 ga kya ta minus 5 ka ba minus kya ta se 4 da minus 4 ga kya ta se so minus kya 5 sina minus 5 ka 1 ga kya ta minus 4 next 2 ga kana ga 2 kya ta 4 smile tawra fange si ba yare ko ado ga di hoji khoi tawdi se si du tawsin lo su yai tawsin dra su yai ke su kai di go tawsin lo hot ke yai ko na tawsin ke su yai yare ko se ado si lak tu se mata ke ko sai ja hoji khoi na phangi ba si kana ne ba seng bu de si p ne ba yare ko se khoi si p si ni pu to ko ni ko hoji khoi na si p si he pu to ko loi ba ga p si kai ni ulom doi ba symmetric ulom se ba ai oi theory de yaw re ha na to bai mo ta ko pu to ba p si kana ulom se ba symmetric le ulom se ba yare ko se to ta ga di p transpose se adu di sida transpose to ne ha ba tra adu di apun mo transpose to ba da scalar di transpose to ba di yaw ne ha ba yaw roi ha ba no pa dam tham se ma di yare ko se adu di 1 by ka tham se 2 transpose to sila se si first row se first column la se ko 6 1 kya देखिए से क्या 1 minus 4 क्या minus 4 minus 5
क्या तारे -4 क्या 4 अदो दिसी हाने की p दो ता माले मतलब की p से ता माले बेको मान तो याव द्रे को अदो जागदी p से कई तारे सिमेट्रिक ये को से अदो दी p से मस बाय थम्मगे नेक्स्ट मथंग दे q की स्टेप मु लाके सी जी कोई p फंगे को हजि की स्टेप तो हाफ तो नहीं उठपदा आई मथक q तो हाफ तो नहीं संदबी मुथलबनी कोइना नेक्स्ट मथंग दा q q सिने कई हबा हाफ a माइनस कना a ट्रांसपोज माइनस तो से हबनी यो करम ताइ साइ होत की को हाफ ले रे a रसे 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 minus हायरगा सिगी ट्रांसपोज तो से यारे को से यंगो दि केलानी 3 3 -1 -2 -2 1 नंदा -4 -5 क्या 2 equal to क्या ताइए हाफ में ले को खाइदो से को माइनस तो उस माने सी खाइदो से क्या तारे 0 सिदगी से खाइदो क्या तारे 5 सिदगी से खाइदो क्या तारे 3 यारे को से सिदगी से खाइदो क्या तारे -5 सिदगी से खाइदो क्या तारे 0 सिदगी से खाइदो क्या तारे 6 हाइदी 1 -5 हाइदी 1 + 5 ने को सिदगी से खाइदो क्या तारे -3 सिदगी मुक से खाइदो क्या तारे -6 सिदगी से खाइदो क्या तारे 0 यारे को से सिगी स्टेप मथंग स्टेप त कइदौनी हाइबा मस्तिगी क्यू हाइसे कई उतोय मासे इस क्यू कई सिमेट्रिक उतोय ने बा मतलब हजे सि कई तारेबा सिने क्यू ले आई क्यू से क्यू सिमेट्रिक ने दो नौ नो उलर रोगे नसाई के माइनस स्टेप तो सथर उतोय ने क्यू डैश तौरगा क्या तानदोयबा क्यू दम ताने क्यू ट्रांसपोज तौरगा क्यू तानदोय ने बा अदम तारने खोय दम खांगी मरम देसि डायगोनल कई होय 0 पेयर से ऑपोजिट साइन होय ब्रोइदबरा होय को अदु दे खोय मो एग्जाम दि उतोय ने को हजिक क्यू ने दे खोय ओरेना दम खांगाबने ना उलर रोगे बतांग खिदा यारे को से अदु दे खोय हानिंग से p सु कई ओरेबा सिमेट्रिक ओरे q ने कई ओरेबा स्क्यू सिमेट्रिक ओरेबा अदु ओरगा दि अखोय हजिक लाक्तोय से a हारि से कनानेबा हाइ ताबदो हाफ a प्लस कना a ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस कना a ट्रांसपोज सी ताये जे खंगेबा अदुदी इहान हनबगी हाफ a प्लस a ट्रांसपोज से कनाने हाइ की गे p ने हाइ प्लस कना सिदा कनाने हाइ सिदा q ने तायेबा p दी कई नि उतखरे सिमेट्रिक q ने कई नि उतखरे स्क्यू सिमेट्रिक अदुदी a हारिबा मैट्रिक्स से सिमेट्रिक अमगा कनागा स्क्यू सिमेट्रिक अमगी प्लस मोंग थमबरा ओय तारगदी असिन लोसिनबा यादे p सिनजिनदुइनी p दी कना हाफ कना 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4 plus half हायरगा सी मुइरने बसिदा काय को से अदुदा नोइना सिगे हाफ से लोइना मनोंग दी 2000 years के सुगाइदे थंबा कांदा सिदा क्या लाकने 3 1/2 -5 by क्या 2 अय थमगे के सुगाइदे चंद्रे को सिदा दे अदुगा सोंगी ए हारिबा प्रोसेस हजि कना एक्सप्रेस तौरेबा सिमेट्रिक अमगा कनागा स्क्यू सिमेट्रिक अमगी केदोबा सम मोइन एक्सप्रेस तौबा जिंगामेबा याय को से मरम मसिना अखोइना सिदै खंग अखोइ साइ थ्योरम तौगिबदो कयाबा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of करी symmetric and करी skew symmetric matrix हाइबजे खंगेबा याय को से सिमरे अदुगा होरेन नोइगी ममांग दसो नोइगी काउंसिल गे अखोइगी प्री दसो हे हंगबा यावी अखोइगी करम मैट्रिक्स नोबा सिमेट्रिक ओइबा skew symmetric ओइबा मैट्रिक्स हम खलेयेबा करी मैट्रिक्स नो सिमेट्रिक ओइबा skew symmetric ओइबा से करम बनेबा जीरो मैट्रिक्स ने जीरो मैट्रिक्स सु कई ओदा बा स्क्वायर इधर दिया देखो स्क्वायर द कई ओइबा जीरो जीरो मैट्रिक्स ने बा कोइना कई दोबा सिमेट्रिक ओइबा skew ओइबा हाइस यारे को से सिमा तुम हांग सो हांगिनी एग्जांपल हम पियो सिमेट्रिक का कदोबा skew symmetric ओइबा काइना यारे को से असमा अदुदी मदुदनु याम काना दुइसी Mantorga. Mentors.
Sigi A hai matrix ya express as a sum of kari symmetric and kari skew symmetric hai meba adu tara di mun khalone si masal already kai oile skew oya maram di yango si diagonal 0 oya pair kai oya ore adu di kai no skew symmetric oile ra possible amuka su symmetric amaga skew symmetric amagi samda thamo hairi ni question hangba yadra adu di ama skew oya mena kana wali heba masi plus ara kai thamdoi ba symmetric kana thamane da hojiki kana zero matrix edi ma zero matrix kai oya haba loina symmetric so oy kari skew so adu di hojik kari one express tawre somdana symmetric skew lere somdana kai lere symmetric lere adu ta ga symmetric amaga kana ga skew symmetric amaga samda sam express tawba yadra adu kan sine heba zero si kai go se noina direct one that taga su hojiki process byam to sum chatharo holo matam do da khoi ge symmetric to kana kana ba zero matrix tara kana yo dum holo try to compulsory tara kana ba si dum ade already kai ole ba se skew ole le ade already symmetric or potom piram so dum kai tare so plus ka thamane ba zero matrix samane yare ko se sigi topic sima smana masige si lora matung da hojik masigi parasis waida koi ge 3.3 gi saruk hai tare ahum suba part da losile matangi part se di khwai de gi maro oiba exam da su yam toina hangan ba pa ni matrix amagi inverse puthokpa invertible command to ba inverse puthokpa gi process chapter number 4 da su yauri hojik su ma yauri ani si method tongale ba exam da mai gi piram doini chapter 4 gi method to da haragana du method palu haram doini ko se aduna khwai de gi maro oiba pa ni koi inverse puthokpa koi gi matrix inge roga kalam ga ontong onsin tawnaga process am khak leiri ba ko maduna mathangi topic oiduni madudi yam koi theory gi part yam taningai ka su yaude madudi example am khaktung pirega loina ya poni adu example sine ba khwai dagi sangdui si maduna mathangi topic ti de yam koi yam maru oibne khallaga koi yengi ba kangbu su kedoba mathangi part 4 sidi compulsory oina yengbiu maramdi khwai dagi maru oiba part habidu oyaba koi mathangi chapter 3 gi oina 3.4 haitare ai ko se aduna ngasi gi di part 3 se matang se lo sinjarage thank you